Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Wushe. So when your first time Bomodia subscribe. Me a notification is so. Click all no send your video. Bia ye dibe tumono abusua. One song sape come when ye bia sure. Me dasi bebre. Abusua for na Hoahi wodin komo abusua wodin komo na nsem a wodi tudwa no. Enye easy kra nana Hoahi edin komo a no odin komo efa dadi Lumba wo ya chese e nsem bebre no abusuafo wo tinkofo bi to Hoahi wo tinkofo bi to abusua do dikan eye Oheneba media o so Oheneba media de onu kra odwen ho a wonte ase sani wasi afa obi ebusuan nsem mu wake up no a onu wokọ na ebusuan mu a ensem wo nso onye den won ka ho asem na emu no obi ebusuan nsem na wo ye den wo ka ana ebusuan panyin a yetu na de so Oheneba media se chinchina twan wono a na obeden wobema na tena so onu a na obema na eden edi wo muso ebusuan ose wo Oheneba media kra no wonya asem ewo menhia na wonya asem wo menhia no so no wa meka ho asem o kan wano ye den atumu umpese obi abeden ebeti se Oheneba media wa eden wonya asem ewo menhia ohun nsem de umpese obi abeti but obi hun nsem de obetena hono na wo san twantro eye den eka ho wo sai trem de enti ampanyifo bi anye den ama Lumba eyie no osina nado eyie no wa mabi aduma ko nyameche eyie no wa mabi chese mpanyifo bebre anye den ama eyie because na nsem ewo ho omo kan nsem bi ekire abusua panyin so abusua panyin anye den wentie odoma no wo fom ekoye de ono aye den wono a epe Hoahi abusua wo den nsem etudwa etimudie mumiem bonre video num ye to abrabo so Oheneba media asemi ba okotena UTV eko yusu sabe asante ahemfo mpanimfo we di koye damage control always watena sia oyare wo tse wonim amamara ni amanne esi wo bi sabe o papa ne di akonya mi bisa o papa akonya na wote so no ma badwa na say adishiga say adishiga o pede wa asante ahem o ma me yedi eni wanka sa o ma me yedi eni o ma me na wote ho no o yedi eni o ma me yedi eni so papa na ye wo hena o papa akonya no wodi bi yeye ana wodi bi enye say ya mama daddy eni o timi di papa akonya ma ne yeye na ya adishiga di ya sabe wodi bi enye some time ago nkeka ya mumisa se eyeden oja manhia ko onya asem ho no mo a ne ho kire ne kakra na ndi won se wo kana no tum utwabere gu so wa ma obi akura hu sese wanya asem o manhia ono Oheneba media. I don't have any problem with him, but me kind of credit the actually say upon say Odi Abusua Panyin nechi no se adechia bi ba na se abusua ni nyina kom ho bomu a ni gina bia wo hen sa wo ye nipa na o apo no so asusu ma wo bia abusua asem nya wo abusua asem ye ni ye kasa nyina bi wo ye abusua ma o nanso ye twamura gu so ana ye create confusion won kofo diem why because ye de nska mfiri mu ma but omo de nska be free mu aba enti ene hwede yekoso renkwase asema ekoso hwede yekoso wo de wa hwede yekoso wo de wa hwe niema wo de wa ekoso obi abusua asema wo ene o ma fa na wake up always be omo ma update on say Abusua Panyin na nkasa no watena hye e check niamenti say wako silent e de na amana ko silent ono ampa once we free media no so why na pe fans say no why na pe fans e say no sa Abusua Panyin kwa we a na di nachi e de ne koto amane mu no amenka sa wonkyerɛ wo so obi wo hena
Abusua Panyin ene yi no no de na kire kuro ene asi ahenefo no ma wiye no wo soya kire kuro no so wo ya o man hene wo be soya kire kuro no so yo wasante hene bre mpon de a oko straight oko twimpumpun so akusai Abusua Panyin bia no wo wagina otumfo ani masai da wo Abusua Panyin ni nsoye wo hene anim Abusua Panyin is just a leader as a pillar. Oh, Abusua Panyin nya konwa. Abusua Panyin nya konwa. Entu anti akonwa so ani obi atunade so. Oye Abusua Panyin. Ana na Abusua Panyin woni ni wokuro no so. Odi ni wona Abusua no so. Tie ni ye pa. Ti munni mama mre na mo tia papa na mo ma papa no. Eye niema enye ni nteye mam. O de ahye na adwem so otumfo nko na betimi etu no. Na sa be me bisa mo. Ono aside say one pa akoso ntankase baaye. A ntankase so de obi nya Abusua Panyin na ontimi nka. Anu ni fiwa na ma otumfo hu no. Se anu ni fiwa omukosi se Abusua Panyin omko bo otumfo amane otumfo na appointing na ana mudi otumfo ena otumfo ti ase monkwasi asebunti obi atimi didi akyea me atem monkwasi asebunti obi abie na no odi manhia atem monnya me brasem na monkwasi asebunti obi ade adesisam abone humena ade humena ana omudi ti media no so na muasem nko na moye muasem ana omoye media no so no obi ntimi nka nkyere wo mo muasem eba be tire die ntia kufu ada nkwa yi no ma tire odie ntia chairman kokufu amfa ne ho anhye no ma tire odie ntia de omkofra adoma kunya meche so meka omko beti ne ho a wankoka ho no metire ma tire wo the same as omkofra papa shi so meka ko beti ne ho ene wo so wone de wonye dai onye eti sa nkofo ye o ma meka ko beti ho sa nkofo yi including adoma kunya meche kra no they have problem with the man just that the man is very gentle on kasa into ntimi mfa nkwase asem nkono ho ti o ntimi money dey no. Let me start it from Adoma Kunyameche. Adoma Kunyameche ko na wotwe dan meboa ba ya yedan wa anko omo flo Lumba case e wo Kumase e ma ne mi no oko obi ba ko pe meboa but next one wa anko unim papa no e yusu word Abusua Panyin se osere no wonhwe ma asomdue mra Abusua Panyin achi di ni bie na no a okache Adoma Kunyameche se onkana no ntuno onye busuani in the first place e she papa no later na makoka che papa ni se mo set funeral committee enti no mra meka ho and wo ka kire o se Lumba nka ne saa Lumba nkyere ne saa Lumba numa sema wodi gya no eno no behwaka before Lumba eba beguo ebeka be 3 weeks ama na guo umisa Adoma Kunyameche se ede yankoma na Lumba ni di wo fon so no nka nkyere mo before so wo ba beguo ebeka 3 weeks ama na guo umisa Adoma Kunyameche se di asem na Lumba ka kire no ede asem na Lumba ka kire no itu mo friends so meka ko biti no no so wo mba oye titini ba otete ototete nyom into ompese ye be friend en samantoa ompese ye be friend en samantoa abenka asamonkyere mo Lumba to nyum bi wo ho that music na ye ne really awoye that music obi oboni di bia wo mu ye obi na odi mu ma no I am telling you obi asabe oboni di what sanyum ni mu bia ye obi a no respect no
no adi na chi cha sankofo we ti Abusua Panyin nanka wo se tie sa anwom no adonwa akunya me che mi di ma chi ja wo se me kwa minimo di nkra owie no wase ema ma chi nya basa denyo makra mo no ene wasa bodin mamu mure mfi akwaso yesewa o na wabra adan wa mo sebe Odo Broni din but oba akwaso yesewa din ena otreto nyum ni mu ene wase mamu mure mfi na wabra ye kaso obi abra die na kire se wabra yeso obi abra mon kira se obi adi akonwa yade mu di akoto obi adi akonwa brabom di akowie eti se ye boni panaba so ye yusu se wa bra wo ye nyansani ama wo sen wu wonwum ni mu na ye wadwen yi Lumba wuo ho Lumba wu achi nipo manim begu ase na doso nipo manim begu ase na doso Lumba wuo ho nipo manim begu ase na doso because sabi Lumba ye mistake but nipa bia try so mo do mo pe ye wawuo onim so le beka wasem ye wawuo onim so le bedi wasem be yi hu ano ana o madwiri nsem na gu Lumba so ana o magina so ye nkwase asem emu asem o magina so Roman father wonim no kura wakana no watum so won ka no kura Chairman Kokofu, he ran from the committee. Serwaa Amihere, he distanced herself from the funeral. Listen, good. Adomakunyameche, he passed by way. Nyumtunia your friend appear to Muhun we ye na se. Okohobi ana wa ankohobi. Momisa appear to say Lumba baba ye ne nyum etwa to won ho no. Lumba be ya nyum etwa to ne de enkomo no woni ne di ye. Okate en so wo ko Germany ana wan kan kire no. Germany won wo kwa akoye dai. Momisa do. Oso wo ko na yede ho. Momisa appear to. Adentina appear to anko yi no. Appear to adenti wo anko. Adentina wo anko. Adentina appear to anko yi no. MPP for mpanimfo a na Lumba nim wo mo Lumba ma sebe Lumba ka ho na MPP ye MPP yanto nyom empeja MPP Lumba eye first person metumi akase president Akufo-Addo ba bedi ayi president Lumba ni influence e wo nyum tuo mu ka ho into one papa ne co agreement ti asema o katire Akufo-Addo the year 2016 e wo ni fie nima ni fie ni ho ti asema o katire no o katire Akufo-Addo say o problem you nim say onche ni nyame kra na aboa en wada so atena se bepem saamri na upon the problem a wo komu ni obeboa atwemu obetimi atobia na obeye president wo ni hompa wo nim say oni ne yira koso ya say wo beka bomasiye no. This is secret. Na me catch no. This is the secret and me be so watch now. Enti after na watch da no Akufo-Addo call ho no mo no. Unim bibi. Woni nipa ni bi hia. I don't want to go deep. Me catch da wona. Kwase bi baba betena se aba ba yi na ohu ahi. Me ye live bi am dum me fon koda. Me di amu mi nkom. Mama wuro wa frame na mkatire se mama afie no maso me frɛ oba ne mfrɛ no me hia left and right akwaso ase wa side and Odo Broni side me hia obi aso obi abɛfrɛ me mo obi ama me di amu but I am here to set the record straight for you people to see where the things coming from. 2016 enkoma Lumba ene Akufo-Addo di ye no no etu omokɔ ye na omokɔ akɔ invite omukoi na mama le to say omukoi no omukoi invite president Akufo-Addo no edi enti edi asem na Akufo-Addo ka kire wo omukoi so omukoi invite president Akufo-Addo no
Honorable Panyin Serwaa was a leader. Bisa said ya some na President Akufo-Addo e ka kire wo mo. Wase ensemu a e koso no. Kwadwone na nka ne saa. Omo nhwe na niema ntoto yiye. Omo muade nto manum asem so omo tumi ni so ombetwa papa ne so. Na papa ne yiri so decide so omo ma. Papa no so omo ma de a chema kokofo nsi wo. Chema untumi na hu omo aye na se no. Yes, they just went there because ono we chairman wa Ashanti region. Chairman Untumi didn't go to the funeral because of they give him an invite. He just went there as a Ashanti regional chairman. Me can't credit achilo. Okohono as a Ashanti regional chairman. Wa nkoho say ABI ya be invite na ye no obabiye. There be MPP for be a sebe omukọ hono. Omukọ pie o because of say sebe omu vote doson. Ewo Ashanti region. And the Lumba so so ye MPP ni etuoma nko bia enye. That's the reason why omu nyina ko bi. Nka ye no omu nko. MPP for mpani for do say na hu omu. Satam na ba omi awai. Obi sa hu di enti aba omi anko. E di enti na ba omi anko. No wa yare ana. Lumba wi wan kwani fi wan kwa anko chia no. I don't know what distance in who free mu. I don't know what chin who free mu. Lumba dan kasa numa sam wo didi jam panimfo na nsan wo wuo no. And omo ye o madwen so mbe ye ho adwuma. Enya de wo Abusua Panyin what wa wo ye. Because of so ye Abusua Panyin nti. We Abusua Panyin in so what? We Abusua Panyin in so what? Now my bonte so fuo mum na edugu mu. Now let's go back. Lumba nyuma wo to mesa akọ. Obi a wankọ ye nbia metro de nti a wankọ. Me metegana ha me nya blogger me tia blochire metegana ha ana me fia metim no so eye fia me area obi anim area no te me ka asem na wo sesa wo de ya wonte ase fa court me ntia blochire o na makotwa troto obi so metegana ha me gana ha na metiye gana ha ana me metiye me ntia blochire me you can never compare me to more bloggers na mo table to mu chantra de anim na mo ka no me wo Ghana ha na make fact de a kire wo Lumba yi no ho nanka e wo se e ya abrempomfo yi Lumba unim nanka wo se yade ne ko no ho na school fo nkola agina kwa nanka mu wevu no nanka mu wevu no yes tienie pa and calling so Amankwah chance we akoso nyina wo wodi mu akotene 60%. De Lumba anka ankyere wo no e na wo ka kyere wo mo de Lumba anka ankyere wo me calling so Amankwah me ne te ho e na wo ka kyere me se Lumba edi na chija no ti Lumba di na chija wo no onabo calling so Amankwah edi enti na mam yenu kwakwa gina ba ko achi ayi ba ko ama sabe ye na wote ase enso mani me yenu obi ama wo ho e mani me yenu no obi ama wo ho enti after ye ne de nkra na ode soma obi ama no akoso ye se wa ama no de nkra na ode soma mso mko kan kire o maame me bi sha akosi ese wa ma na omo ba ye na se na omo maame ama bi no sabi michirikoko midine ba michirikoko midine ma michirikoko midine ba mi bisa mo michirikoko midine ba me ma wu me ma sabi na mo pamu mafri yi ase mo pamu mafri kuraye mu mo yi mi mesi nchen etwa tekita ma me ma so mo na mesi yo mo papa na na me so anka sabi nko mo ne wo papa no maame e wo no enkola da ne yema bo so me nkuro bi kwa wo so kokowu obi timi nyinsan na nafono na no atia munima wo mu nsansam pa munim awo mu nsansam munim pa I know someone about Collins minim so permission I know very well Adam no talk can say me chamo nana bitimi show sa na mafam wada mitimani na masaba show I know but you know say me I don't care about friends I don't care about today odomi
I care some kind of credit actually war. Because heaven and no one else has issue. Okay, catch us some no was me muso ni pastor ye free ufuo ma wo ba na ni nyuma di dachi. E die be bon was as issue no and nya metro no soro. Obetimi wu na kuro no esuma beto kuro no so obetimi wu abrantie betimi wu na obi ebodi hey Jesus bla ye wo wudi ye di biye mo ye abrantie awurade ye na bi su nya me mfa wonsi adwojo na bi su nya me tesoro no wo hwe obi su timi wu eskwa sia we ebi ni Lumba sabo nsam jam bi wo ha Lumba be kobo nsam jam straight Lumba baby your friend paradise and as heaven the nice what that ebini Lumba ebini Lumba baby your friend paradise the nice what that unko heaven that because what touch uncle for mama and walk what touch uncle for mama and walk. Let's go back. Mesaba honorable Collins who so Amankwah&Oheneba so me a year na so who me was on the video is there obet me akohe who me no sorry ye e no chi am no ha game ma no interest wa ha game am nka no kra nchiro me ka no kra di akiro mumisa Dr. Mega se munim Dr. Mega mumisa Dr. Mega o interview me munim di entia one post to interview no munim di entia Dr. Mega anti one post to say interview no o interview me we ye na se munim di entia one post to obisa am se me ba ye no me hu ne sei me gina ye na senam se nkwala ye we ya moyi na wa wugina wo to wa aka no kore na wo tweda ye na mo ye ni we say no wo ne say difference be the wom to am post video no Dr. Mega me am Dr. Mega o am post I said it even when I was sitting with Kwakubu Nsam and Fox FM came to me ebe bisa me sorry Kesman FM fo be bisa ma sem no be catch no play say ye ni nya Lumba ye nya no ni mudira ye na sana musuro sam beka no kre mo beka no kre na no kre ya kana sai no kre ya kana sai no kre ya kana sai ti Dr. Mega wan postu yanko Lumba nyum na obo oye makra mo no ade asem na nyum ni mu okafa brempoma ho okade asem ade asem no okafa Faustina Fosu ho bibishamo ya kaso obi abonyom abo obi din wo mu a onim ye ntia nyom tofo no aye omoto nyom a aya na omobo nipa din wo mu no omobo omabo afo din so obi to nyom no obo din wo nyom ni mu a etsede wawo ba no wato bedin ofa ya sapon ne nyom a wato ye na nakobe despite nyom ne beda forever and ever and omudi be on forever and ever I want to so be kwaba na nyom ne da ho na omudi wo mu I want to so despite mama baba tony me bisa say eh na ya papa kra nyom fo be na na this award ni papa intimanti ya sapon boni din obesi you also took money and 20 man be kun wate apapa ne bochire wani be kun wate esuota no kwabna bena oni mu abosum ne be kun ompa no kro ba bre wate mi sun wu achi kwahia bra we na so be na nti wi ase da wani mu twa wate o ma me mfa ne hwe wate kwahia mpani te hye wo o ma me mfa ne hwe wani mu no wo so opemfo ne yam ne yam asai kwahia mpani te hye wate shimifo te hye wo ohu se na ntwifunu o ma me mfa ne hwe bi wate sa kwahia asem na abetre mo ka se nipa ne nam han kwam de ye wo kwahia mpani te hye wo chamfu sheni abranche okura unya twedi wo unya twedi meboa umpa unya twedi meboa unya twedi wo asiampa ni tisa hu se de obo matadi fo odon oye sia bia ma twetwe kwasa sem na kadem ne be usisia adi asem na Lumba kan wo nyum no mu fa ni nua ma ne mi no ho umuso ma ye bia ma no to omo bedin sabe ya kaso obi ato obi bedin a o text man na atro asem se empro no eye ba asase so a ti Lumba to omo bedin akosi abrempoma obo ni din wanyum ni mu ene o praise no no ka papa fa no ene o ka bi ba efa Faustina Fosu ho
these people who are Abusua Panyin now so year amamra kwan so I was say would tie advice e free sama ya we ho tie advice free sama ni me no ho emfa openye kokoti dwane hantan say me na me Abusua Panyin nti ma fafuno no me na me Abusua Panyin nti ma fafuno no wa Abusua Panyin kro ya wo udi Lumba aboro ebra na obepa akonwa die wodi Lumba aboro bre bi atwa mu bra na obepa akonwa die Lumba 20 years woni na nkasa da. When was the last time oni Lumba kasa ye bra betre woni Lumba picture me Abusua ni Lumba mi tonyame kamni ni be shop picture kame eti Abusua Panyin na ye na agenda so obe destroy Abusua Lumba funu no obe Lumba funu na ni mo ase obe sei funu no ene wa sei no na agenda nyina no mami you wesim na me yegire also ya Abusua Panyin say even satam no ya de sebrante ya kra ana papa ne wo ye fan ya I don't think so be pass wo akwa abonti su ni ade na akoya awade ye ho ade ye tinka obetena se no wa frɛ mani mienu wanya abotra tutu obi a no ekwan obi afa so ba picture nim da wo de no kra to ba bia no kra da nia wo ye panin sabe wo de bimdie ade amano na nia wo ya kra no wo de ni fodi aye dai ade amano because a man mienu they are not victims yenya fault they are victims these two ladies so you need to sit down no wa kasa tre man mienu yo ye panin no wo de ni mpata de kra di kan manansa because wo representing Lumba wo ye ne wo fase ni Lumba no tinka ya se wo amamre kwan so Serwaa na shabe no ne ye Panyin no ni kunu afa na ti akwa wale mpa ba ma amamre kwan so sa wo yere na wo fa na ti awale foforo aka ho a wo ma ne mpata anya sa na amamre ne ti ye wo ma ni pare mpata wo pata no ye mi ta sa o wale Odo Broni aka ho no pata Panyin na so wa mpata no o pata na so wa mpata no Umisa akwasya Serwaa se wadi ni krum patade na afa de ni krum wi woda ne ho am ye gu ni krum ni ma ase na wa anye mpatade empatade di adanse ye se ma pre so se ko wale foforo ka me ho ba ma bi obafa ne yira ti akwa wale sabe ne wa mpata ne yiri pani nya wade ye munsia mamra ni amane ye anya wade ye